Бачако ин ба шипака гронданам шарт не, ин мошин дузи немиглавне. Ҳар ду афтат нито бӯнде. Бачако пул зарур мегӯд 46 мил нархаш. 46,000 сомон, солаш 2007, мотор 1.9 дизел. Документаш ба 3 моҳ дига срокаш ҳай, пешпӯш патроник, ранг нест дар ҷаҳон. Майда муйда гуфтам онам чаққичош ҳай. Мана дидиам мошин заведит, пошкати омад, ягон хе камбудиш нест. Балонош где-то 50-60%. Бовар кун гирифтам уни мазикра ҳай мекунӣ, нархаша меарзад. Успет кунӣ, мана ми ҷаниворча ин ту мешад. Успет накунӣ, ага яко намедонам ки мегирад. Яко майда муйда гирдош ба кораш ҳай. Ту 46,000 сомон ту чизе метиҳад. Мана ми зафира давида биё, бен, махол кун, харидорӣ кун. Мани фара кричкаш ҳам нест, мана ин болонгиш кричка, ин нест гуфтам онам. Ҳар душам як хел ми. Не инаш будас. Миам набудааст мана. Дидиам инаш миам нест кришкаш. Салона бин. Мана салончош зӯр. 4 электро, чихол кештаги, чихолчошам зӯр, ягон хе дардиги не. Ду тарафа мулти, 449 та пробег, обогрев ду тарафа, спорт, коробка автомат, мошин калиткати. Мана потолокчош свежий. Ҳоз бо мотора проверка мебинем. Мани састани оқибаш мана. Ники бовар кун, аб берунаш ҳам дарунаш тоза будааст мана. Дидиам мошинча эҳтиёт кираги пул зарур мегӯяд ако ҳамин сабаб фурӯхтост. Так што успет кун 49,000 сомон ба 46,000 сомон ба то бегона ин намерад ин мошин. Калита бардор. Мана мошин заведид шуд. Моторош спокойный, аккумуляторош нав. Техосмотри мошин 3 моҳ дига срокаш ҳай. Газ спокойно. Мана дидиам ягон хе дудои лишни брондагиш немеша. Харидор бошега 46,000 сомон бо мошин каммакак савдо мешад. Фаҳмидиам? Аз 50 ман 46 фурӯвардам, бо каммакак савдо мешад. Мана омда бин, махул шавад савдо кун. Мошин шаҳри Хуҷамба. Бартер мешадми? Бартер не, нақд пул ба.